wape? Me pacho me Bible. Ozo kwa ya sole. Me pacho me ko Precious Red Foundation. Yo. Na mochi ase. Mochi ase ma so nchia. Me pacho ye de bia ye chia. Yo, pega kosure. Bodi ye mitiwa. Eye mitiwa. Mi kura me Bible. Me kura me Bible. Sasa mo ame beken. Sasa mo ame beken. No krenko a. No krenko a. Mi nitro. Mi nitro. Onya me boa me. Ewrade boa me. Oda. Why na eni ade na why na ne de ba aka ne? Me pacho ye me. Yo, prama edi asem na aba. Adawro. Me pacho mo. Na misha. Ya ni yale be maami afa home. Ti me maami di mi ko school ama na edidie na anu ode. Na me ka se mi ntimi ko school be ntimi sun adwuma. Na maami tete ni mo re mu ade mi ko sun ade pam. Ewen. Me pacho wa afija ase. Nti machine de me papa ne to machine de maami. Ada ko pa sa master ni nyina de ne maami ma ne kwotena ne nche be bosume. Ti me master na ne tena e ti me hwe side na wosi ni mitani ani gi enim. O master na usu adwuma ono. Me pa chai. Ono your friend is saying. Your friend gifty. Okay. Sa time na wo mfie saying. Sa time na me wo 18 years. Okay. We just school nintem. Okay. Ti na onem o te master ni nche na usu adwuma. Me pa chai. E wa sokore. E wa afijase. Afijase okay. Me pa chai. Ti me ne na tie. Ti me hwe me hu mi master ne kura na se me ye machi no. Me hu ni bia na se me yache na me kompremu a me papa. Ada no oye oden. Na wanye me hwe na se ti na me ne ti me hu ni bia na se me ye machi me ni anidie bia wo ne nchai. Na me bo me papa na amane na me papa se enya hwe ze mi ntimi ne ntra de a ene wo de me koma nipa foforo no ne ma tare wo yi mi free mi master ne nchai wo de ne koma nipa foforo na me ne ti. Ti me kwa adwuma no so mi nya afe. Ana mi nya ye ti de me kwa adwuma na ye chief no adwuma so mi kosu ya no so na mkoto so nipa du ewo adwuma nim na ye chief no ka e de anka afiri efie ba adwuma ti na me ya akra nti bibia me no mo soma me na ye chief no ka se me nsensene anka amfa ma no ti me sensene anka ma ni wire mi twa no wie no soma me se me ngoto bidie emfa mre no ti bi koto bidie ni ba ye da me master ne eni anya ma adwuma nti me free bi me koto bidie ni ba ye no da me master ni me si mechi to ohumia no se adwoa no asensa gara me se me pa chai na chief suma me se me nkoto bidie mle ne ti se me yie no minya no masum tantan prensa o master me pa chai o twa mani so no ana me disu na me dia bidie ni nyina ato na me kofie na me kwada e fi ade echi ya eno ano no me na mani mi fa hunu hwi bi na me frɛ me ma me na ma me call enye se wani na ye usiwisi me pa cha da bi anya me hwe o master ne bo wa sotro mi ensa o mani so mi ensa na me dia bidie no to ho no ma bi ko fie kwada ma ade echen ye no na me fra efe me da sole anopa mi hu hwe mi hu hwe bibi wo wiase na brampa wo hu bibia e pa cha mi hu hwe bi na me ma me be fa mi fra fita asem ne ko oyoko hospital edi mi ko du hon ma na doctors woni gina me so hwe no mo se asumbo na me ma sa ne bo me ati mani bo na me di huna de nti bani na sai omo ye ni hwe eti sa madam no wayi me pa cha wo hono ti mo ko ya e kan sa na de ne ko siye ti ye kan sa na ti dana o mama nko fie na doctors woni je me 3 days no mo gira me so eye operation na doctor ne sensan e se omo ko fa operative akwache me masa na me papa makwa se de masa ne eye ne busu ani enti wo makwa me ye nchiri nti ka bi ababa bia obetwia ti me ba me che omo ye operation su wie ye no e ka ya ba ri nyina me papa se ntwia doctors for na ne hu odonya adode ma me no mu twia omo ye me free no mo de che me Messi na me pa me che woni pafie fo be na tamfo woni pafie fo be na tamfo wo be ma wa sini mu pa na praman maame no wo mabusuani ampa me pa cha oda bi minim ni ba bia nya kasai ni ya bibia no timna doctors for no e ka so mo kwache me masa na me papa didwa ato ma wo mo aso mo maye nchinu no anom ka se no sata e pressure kari nyina me papa ntwia me papa je prince wo ko eno anu no wa nsi ho biem kura se wo ba be mi kura free hospital bi me maame ene amafo ada hospital for na ada woro ma no yi mi di mi ba fie
If you so yi me no catch me say me operation here yam ni say be nya sika anto aduro enwu manini so a manini me ho no ma manini be say afra me papa be si na me dia betena ha say yi me papa nim say na wo yi sika kra bo makoto aduro agumen me masa no so a wa ma na afa de ho adi etu awai madam gift no me pa cha wo afija ase e tra de pam me pa cha wo pama de asemu si adi mfie sai me pa cha 20 years ni 20 years me pa cha ena wani no so tro a wo master boro gaganto akasi o we dia gaganto kesi asa ya ni pase bibi ni wiase una e pani ana kakra pramai me pa cha bu na me ya kakra una e kakra me pa cha na say ye ya pani so ani be fra ye na no so ye be wie na no so ya ba ho bibi wo wiase it is say pramai asetena ni mutisen Pacho he said he mitifie sa menye sika kura na mde akwa hospital kura akoto eduro agubani so na 20 years dey sache na mo maame wen Pacho ye maame wo ho ye case ni nyina gunu so efie de wa bleye ni ese ye de bedam efe ye frɛ ye papa de na ro papa ne so no mo maame na gya wade one ne omunya ye so konko hono a aso mo gya no aso omunya ye ni ti media ye ya wo maame ne fa ne ho di ye no na me nte wo no kakra na anana mo papa geria Pacho onye ne hwi ase me na be ma ni si fie ti oga ne maame ne di ka akwa hai efie wo first nti sa maame ni di ne mesoa ni di ya ba nye se wadi ka akwa hai efie di first di wabeda ni busuani wada ni busuani sa na ekoye ye a wo ba ka matuntum a wo hwenso animu na prama wawale me Pacho dabi na wawo me Pacho ai ni nyina mu Pia wani ba ya na wale ye me Pacho meni ni ba ya de na minya ngoda na wani yale ni mu na wunya abema no me Pacho ai no no obro no beso ye nyina ye wo kuruko to ma wo sei me Pacho ma wo ma mi ensa Boko my lady order Boko pramai natural say when you ya nso emu ode anajo ode yele mafimu hele Pia my lady pramai waya de wate emai wa miensa waya de nyemre but waya de wate awode ye na be ma no so ono o excited on de nani hu ade me Pacho ai tumuda so ho me Pacho ye jai oh prama ade enam meni ni nti wa enam wani ni nti onu wajai me Pacho ai ewura di nyankopon ye mema de chese mo de ye defend mu bibia mu a ti mo my lady me ko kwa ma mo kwa enye yi eti chese mo de ye nkase o we de wa fa humoboro wonim se na ne ye ne ya odi akowom wanyem ba ko mienu miensa uwie wa praprato ho adwane order you go ya enye multiply for sane de enye fe ti oba pani ni wo sen over 13 years oba no ba wo hwe o mkama de no kra Pacho wo hwe kwala na bia de ko afija ase court na wanya dwuma oye teacher ni train teacher and a people teacher oye people teacher and yes no de enheda nye papa bia akoye tutu bibi di na no so na topemu ohia wagina wo so and wa Pia my lady ketwa no was a prama ensu ate prama ketwa no was a do tosu mienu wo 5 years na do tosu miensa no so 2 years te se hwan hwesa ankra no me ma me ne hwe nkura na mame mo papa se mo idie me na de am wan se ntafo mo van tuti wa so no mo hwe o mo fe
ti wa nso ni ono so ani afira na ono so ye bebusa ne de koye ya se primary de ne master na abona so turo na ti wa nso ono so be kire ni diem se be ye ntafo a o ye wo mo dako o mu nyina ni atumi afira ya fa anwo wo mu ni akase bibi wo ho a na obi se ono de onti se dogo bi nu abe na ade na odidi ni akobogya na aso no ye nyina ya huru bi primary betimi akase ni ade yi aha wo kwa bi so wa brabo a wo bui pa cho di yale de aha me pa oh ya aha me pa is ama menwuma nyina ka echi because one hu na de pen ene wani ni fraye enti wo de toto ho a se na brabo ne tie emu ya pa kwan beso ya fa wo mi na sa kwanchia wi ya ba betumi se me kura ni yes papa so me meni ya nsusu a wo fi me won so ani pa no so ye ne bone so wa me ya ntwe na so na no ye nsesede ana eti maame no asem ne ba asati pram obehwe ensi wada epimne duabon pa wiase o Pia malady na da bia meka no maame no obo a wo ma wani ye se ne pram o me hoda wa me hwe me besi ne me papa da ba kwa ya na me hwe me sedi enti so ye ne busi o papa edi ani ya santini nada edi na me hu yi edi adia contract bi apie be boko malady wa mana me hwe besi ne praman wani afra fi hye aduonu doctor to me a confirm say ye bow so tro no wani ni ti ate na maame no de wa wale awoma ebuda na me wani nsem de no wa wo ba ko to mate for na no omusua dwuma bi ma pompon ye ho panjo obi ya e ba mi case di ba sa wo gire eja adwuma da omusuro omunyina obi ya eja de ni tissue praman people ani mu ate wamfa hankiama muni aba ma na mo ne ba yi e pa chan o se mo ne ho ofe people ani praman ebusuafo pona man ni ono ya tapani kakra ni tiwa ono so ani afra meba me abebusa de ye ya ono so nani ewrade o mapre kokra na de ofro bi na de ade ne ya kire yi ade enkoa ne ya kire enipa bibifo enipa ko bibini yehu Pia malady sister na chaspi ebusuafo ye di asem o na na de aboro so praman entidi amwa na apese ye de boa wo no man tina me dia be down kasad kese kakra madawlo ma tina me dia be down me se me nyesika kura fa nko hospital fa nto aduro ngumani so doctor se me mapa aduro no ba ekura mpa me ho kura da kuro me papa ma twina wo vi me be mo ne wo ye nso a na mani nti woni me ajai da bi na nam wani ni na wo ka na obefa na onim so wani ni yo ya e ba cha no onim na fe ye den ne sesan ana prama wo so akoma ne e pa so hwe esi de na esi kwaso na osu wantimi ni mentina eze se wono wai o ye kulomo wa ware fufu e pa cho akofo oba afofo ne neti ene na wo one ne nwode ne manso atwan o hwe ngwala no ti nkra me ensa ne chugu ma me so e pa chai o nyame nhira no ba tampas ye o ma me ntra wo nchema mu o tiwa ete say e ba cho rade adum me ho ye wo so ani nu hu hwe kakra bi na me hu e yeda na so de ne bai so for mama asemu nu we bi say papa kro ya o papa ya papa kro ya ono so be fa me kotena obi nchen wo fija se wo se ne wo fa efi okura me hu ni hoda se wo fifi ho nti papa no susu wuye no mo koye yie no mo di fie ho ja me na mangu bi si ho maame no susu no no ye store no o che nkate e no se mi nkotwa mangu ni bi
na me fa nso janche enkatie no mi ko twegya no eni dwane be wo me ni enu ano no gagantuo kesio kesi agita o ede na ebe wo su ko twegya no mi ko twegya na ebe wo me ni so na enu ano no want to be well piao my lady I'm not dead. My lady. I didn't send me here to this day. Some sisi and some ACC. This is the own name say we are seeing. Order. Ejano be free so na be wo wani. Ejano free so na be wo mani. Enti at once wa nso fitaa bi bae. Ene ade pepae. Ene ekoto adro store ne di begu so. So for mama me dey go school awie. Enti me wie ye no. Dey school. JHS. Amo. Enti me wie ye no. That time 206 me 13. Nti na o say that time so na computer e na epeke enkwara no. E free SHS mai. Me ba cho dey. Oh. That time no so no St Monica's mampon. Ene twere me. Oh. Papa ni gina manim ka kire me say wontumi hwe SS mi na ne on ne biyere so so ne te wono na ba no ma. Me ni na wie school ono no school so nya fisco. Na me nya St Monica's. To de ne yere ba na ko. O de ne yere ba ne ko ye. Ne nyame a won pa asambon akora ne wie school anu wuye ti wa wato bomb yeah mama ma to bomb etu ohwe abanoma no ma ne wie school wie ya na akora ne wuye e na wo am wanko e na me de wa mama anko o ma miska mesun adwuma nso so a o ka chem se kuma se ame ba mba ne se mbenya HIV na me ye ne dey bono sister cities 600,000 or the mama say me fa mesun adwuma sata makwala me susu mi sa me ba me du ikejeti ana konfu twa me bag enu mu yi ne fun kita me ebesi na me no we ka say of mama mini wie kwa de papa no mpe ni mahwe mani ye se wie ya le fo nti we yi ye fe ne manim o mpe ye nim kura ahwe se si am fe ne fon so no ote me voice o be ka te me ejanu ana wo so ani ni say ye ho ana me susu me di say ye wo susu a wo ntadu wo ma yeska wonya ye hwe ye be didi o ye be ye dey mo ma me ma mo na mo ye mpanifo ana me ba chan ana mo ma me obla wo ho ana wa mla wo ho because asem idie wa mla wo ho ye 6 e ma 3 me ma 3 penini wo ho me nam di penini chi e na we naba ansa na mo maka naba ompo obi ani ma hwe na so fo ma me di etwa ma wo kra ne se asase a wa ton we fidiase ho no mo be ka kire me me ofa mo ne me ma me mu nyina asase ne ye dia no wa sa ko ton asase no na cha so wo ba foforo ka mo ma me ho wa wale foforo ne na wo 10 ai abrampa nana ma prama entrance na Dr. Mensa entrance why na sem na fe na eboboba ensa me die so fo ma me bebe ai bebe mo baka tiwa na tiwa wo so awo na me ba chan ye nyina se ya ho ye de agito wabeti wa o my lady ya dia wo mu gaga twa kesi aso fana kesi pika so pankomo only God me pa cho enti prama ni fra bai di sen na so de bai me fa se di be 10 years wo de na wo de hu na de ne na mo ba bi me hu ade na me tonton no makra o traffic mu ha o tonton wo ne ma enke be di bro na se kola hu bibia me ton di be jan traffic mu so se so no me ne wan se me ba ko jina na the American say what prama di aba e di enti no ka so ko fa odo ko tena ba bi na nso di akiri koy satan no me koy ne de na prama di ni nyama nti me koy no e kire ansa na prama di no nso e ba ti prama di na chi na nso di me ba chan ye ne mo ma me di asem aha no wa be na also wa wo sen if I show 2
na no na ye me nwanwan yi ase mani ya mo yanso ma ha mu de mu abie fine asere tiwa se de wo ho ofei se kokko fefe tare ho fine ekoyi tiwa nkomo ede prama de nkomo nyede tiwa de ede na tiwa ukunu so ho me ba twan ho ba me ni ho ba o shangwala no ondo hwe ne ma no ede na nnejai ono de na ne kasa bi ne su da bi nya me fe na ma me jaye because I know be kan of me nka menya pressure it's a black rank mewu sa ade no awo dai no de ma sam ha ma adwen na ade na wu wani yo ya be den so akofo ba so for me ne me ya bet me senses nyina ya adwen eya dwuma yo ekwaye cross examination na tiwa wani yo ya no mo ye den na ya mudi hono hia me pa asere ya ba fefe eya dona eya sadie no ye pese ye suade eno no ura dem a ekose na wahu akeka kwa no de abewo mu ama adawara edan no ye meme dan ya metim wonim enti minim ba bia mempa wo minim ba bia makonwa wo enti mi pempam di a metumi age me pa konwa mu di a piao esi boko hey tuko no de nsake ono aba ba bia wo no me ba so hey eni frafo wo pna yi ansa ma me ba kono so kan osime kodawa na aba ode ne nsake kantie ode ne namoso a na kwaku na sori na ma fi mu amano ode awo piao maledi tiwa ye oba fefe ti be ma ba kuna na ne wo nkra mienu no me ba cho de bi tiwa eni onzo nye o of ma me ye na ye den ana omu ba wani ni tina se be take advantage ana me ba cho de bi first one no kra mpo de me ne tina na mani no start no ase na ne ma me mo ha adwene ene ma me free ho enti me free ho betena me sister nchen watafo enti ho no nam di ko hia be ma foforo satam de na mitumi tonton no man kakra enti achimemu nam di hia no ena chere se to na ase ne kasa bi nye no me ba cho to no so afijase ho me ba cho de wondo kuma se he ba ne do hwe no me ba cho wo so ma ne ye maayo oba ba ko be ma ba tiwa eni yade eya so for mama eni yade ni se rade so mo bi ntu obi ada hadwin ma obi bia keche even my classmate for cramp na me no mu ko school no the way o mo hwe se na me sinima de na ene ma ye say na na unima de on na me nima de 206 BEC mi 13 St. Monica's far Monica's farm that time free SHS ni ho na na kufu ado na me be hira wo na me be hira wo ganafo e be kai wo dabi piao maledi Kobeku school ama at least obeye bibi wa because then immigration na me nije ho anko ani immigration ka be fata no it is say mo abe na mo pe tiwa so for mama say mo aye pe ni say ya nkasa no papa na keka kire ye say de enye ne ma no ye kwa be so anti ya pese papa ne be kire ye say enye ne ma no ye dia eni o ma kire be dia ye papa mo frɛ no ma ye ne no ma bo na ni di no mo say frɛ ne say ye hia mo akamili no say akamile eno ane say eno ana santini ma di akamili dabi ni di ni ya na ya otenkona ne ya say tenkona ne mla ne akamile no nti akamile ne na krom ho de obi ana aka e wa fijase ho oda bisa akamili esukoko akamile no ene ye de frɛ no tete mo de ma nyina atiawa se kwan ode mo nam so se nye ne ma ne mo a wo mechirim sa
ebe se ne ma no obi no obehwe bie ni wogya so fo maame oni me maame kodo koko wo sahwi na koko ne baaye no kire se wayi mi maame afiri mu kura afi de wakotu ada mo maame obi ompe ne ho asem ompe kasa wo kan osija wo kan osija yes we apeke ese akamile apeke hello akamile ma ewura na wo te say yo ohini ni na eka se Sompa so ame ya frame ohini ni me adwuma TV so ame Sompa Kumase Emai wa fefe mienu bi aba me ha pena man ni tiwa wom se wo mani wom se be aku omani mienu hunade ensem wom ka no emu oya kakra na wom se se de woni wom tie no wom hu ni se bi enya wo mani wom etie mu sabo se enya wo mani wom aka na wom hu ni se enya wom papa no se nte sa nso a eni eja ye wasede eno anti no wom de ba wadaworo man nsem a wom ka no kura bi wom eni abacho akamire mame ntumi nsamfra na nka wo chena bre ena misi na wo chena nka me pesa wo ba nanka ye nyina ye tena se ne ye hwese de nkura yi kan no kura na ye boa ne ye huni pomasi bre na se mo bi ho ebetimi de aboa nkwara no a wo na wo ye gya ne nti ye gina mu ne ya hwede ye beye oh fine ya electric nso se horo so ka oh fine oso ohi eni ebuku chese na ebuku na ada wo ye wahin oti akonwa so ati atomu ama no wana etu ena ya muru wukuo no na me pese ada uti akonwa so yo mati eti me to nsafra o mi hia odwa edabe na obenya kwan a obeba akimile dabe na obeba because ye pese ye tena se ne ewu emwa ye de bebo ankola no unso na aye wo mo papa ye pese utimu bie adaworo ma ena me se me wo Kumase Swame papa no ya electric timu de munyi ni friso ni enfre na chiri na ye musa antipole na tonte ho dance na ewiase ehu ewiase na yetie no my lady gaganto akesi o ene gaganto akesi dabia se gaganto akesi pia my lady wotena adwam no wetie na die wotena adwam my lady ewiase na hokwa me pamo chao Ghana fo ne abusuafo ene na de na abra na so mo soja fo aba de so aba gaganto program o adito wo fo abrama o my slow hey you know I am Benny baby I am Benny my lady pia gaganto mi ku ya bo amade awo under in court ya bo amade awo under in court ya bo amade awo abo gaganto we advance for na advance wantement ya chairman gaganto pia gaganto under in court me ba jo tonte ho